Jacob Israel anaasɛ ɔsi Jacob Israel abusuafo na wotwe asan akɔ abeto yembion yɛbɛda twedi ampɔ Nyankopɔn ase na afei nso yɛde aseda soronko nso ɛde ama munyinara kɔta yi munyinara yɛne mu esua abɔaseɛ enwoma no anaasɛ ahyɛseɛ enwoma no de broni frɛ no Genesis no na kwasɛm ne sɛ yɛne mu ayɛ adusua bebree yɛhwɛ wiase a yɛbɛyi na bakɔsɛm ne di kan sɛ Onyankopɔn ne bɔ ɔsoro ne asase na ɔbɔ nipa ɛde tu mu na onipa ɛyɛ bɔne tia Onyankopɔn na bɔne ho nsunsuanso ma bɔne bebree ɛba ewiase na afei Onyankopɔn bɛsɛ ewiase ɛdi nsiri na ɔsa hyɛ bibi foforo ase ɔdi Noah de hyɛ bibi foforo ase na onipa sa atena ase a koduru pɛmpɛnso bi abɔne ɛsa ba mu abra onipa yɛ sɛ osi abansoro ɛde akɔsoro na onipa ɛsa emu ɛhweteɛ na afei nso Onyankopɔn sa nam bibi foforo so sɛ ɔbɛsa de onipa ɛnkwa na ɔbɛdua yɛ nana Abraham so sɛ ɔbɛfa no so na ma nyina ebehu Abraham nso aba abɛnya nkwane yɛahwɛ Abraham adusua ni nyinaa abɛpem ma Abraham ne ba na Onyankopɔn nam no so ma bɔhyɛ no ɛbɛba mu ɛyɛ Isaac yɛabɛhwɛ Isaac nso na adusua na afei Isaac ma a ɔno nso ɛbɛwoyɛ ɛyɛ Jacob ne Esau so last week yɛhu sɛ ne ɔmo awusuo no esitie ne suban a ɔmo nyinaa ɛda no adi na afei nhyira ne nsunsuanso a wɔn ne yɛ nso ɛbaeɛ ɛnam sɛ bɔhyɛ no ɛbɛfa Jacob so ɛbɛba ne nti no afei de abakɔsɛm no aba bɛgyina Jacob so saa na wɔtwe mu no yɛba abɛhwɛ Jacob sɛnea ofri Laban efie na afei ɛwɔ sɛ obɛhyia ne nua Esau no ne esiye ne nhyira a ɛbaa mu nsunsuanso ɛbaa mu ɛne adesua a yɛbɛtumi asua yɛtwa ho abasisia. Afidi na Jacob mu se baby a watching afidi oni asumdwe because ne ma no akwakoye ni kwase another means ya na da kwan bia odi benye nipa no wa bra na dwen mu no o feel say oni wa benya reconciliation sa sometimes we betimi ayi dia e be hye won be papa betimi aka se we jimi papa se tell you say wan ka hwe me a abeye nyame bi wo ya bra bu mu a esi enhyira ho kwan yɛbɛda munyina ase na ya amamakwa abasonko so sɛ enenso mo ne London Ghana memenda akwanhwefo ɛyɛ Sabbath school na afei trosem mu empensem mu na me sai akai amam sɛ saa adusua we no 3ABN for Ghana ɛna boa yɛn pa ma de biara edisa adusua yi ɛde ɛbraunti sɛ wohwɛ previous adusua na yɛyi nyina yɛde numbers bebree agu ase a wofrɛ 3ABN a ombetimi agyew so na afei mwa bia betimi de aboa trebien no won so de abom na nam wo mmoa so ema nsɛm a yɛ kan atimi ahwete akɔ wiase afana enyina Onyankopɔn enhyira wo sɛ wagye atum sɛ won so be kakra de aboa trebien. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577-654896 or call us on 057-654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577-654896 or EcoBank account
Three Angels Broadcasting Network Ghana 01-600-8453096-1101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Yewo adusua etoso edu ende Yehowa dom wo abegwafo sonko wa ha mo ba beboa me na ye di sa adusua kuni ede abramo me de mo sonfo Bismarck mensa ene onyankopon adom onti wode Elder Fet obisi amankwa bekan ho ofidua mu hase era ye mo akwaba me da se ene so waba me komani mu a sister Agnes Tete na eti emfinfino sister age ya mo akwaba da se ene so waba na fe me ko etro no ho a Elder Hansen Asamoah eneti etro no ho no era ya mo akwaba me da mu nyina sese ene so maba me ye se abusiafo nyina nso eho eye great mo amhwe ye nso no me ye se onyankopon so animu adi ne ye pa adusua no afi ne aduru mpempenso bi a wuyi hu firi mu a enyi ye no kwasam sese opese wote adusua na se pa fiti samre yi kwedie me yi wa fidie emfa emfria na so wo hwe ye na se wo asem bisabi ana question bi a pesa iya no obetimi atwero comment ede atoase me ba babegwa force na fe yakata yenyina yakata ani na mama Elder Fet abompaye ede amaye Ebusia for mama ye mompaye Enyankopon ya saba wanim endedwe wasem na ye besua mesrɛ sɛ ma ho konkron ade bia o churchere ye no on be kire ye no ma ya kwankyere titiru pa ne sɛ adesua wo no opesi ye hu no ma ye hu na ye nyina ya ye di dwumadie ne atiefo ne ahwefo nyina so no emfamu aba na nya nhira ma ye ewo wadom ti amen yo ye hwe yen adesua no obi be se Jacob abusia mu nsansam for this family saga say ne papa mu say ne bom ni mu etoaso last week na yedi ehu drum pempenso bi afide emra so say somo de som ni wo fa labor no ofrifie na afi o sign na chi na afi okohia ninua eso na afi ehu ne obeye yenhwe yenka abosam no ewo Genesis chapter 32 verse 28 say opening hands and why ye kradwa Genesis 32:28 or say now we can say one frɛ wo din Jacob bio na wo be frɛ no Israel asie ne onyankopɔn kufoni efiri sɛ oni onyankopɔn ne nipa akon na watumi amen yo Elder Fet me ba so na watchre ye sanka bosem we no de na ejina ho ema but yen kan bibi nka bosem yi mu na fani nyina abo no tofa na fa kire ne eba ya sa nka bosem yi yanya enti ma mema sister age enka Genesis chapter 32 no 22 ekopem 31 no na yen hwe asema ewo ho Tomienti radiasam na anaju no sorry na ofani irembe no ne ma wa banu ne ne madu ba ko ne de won ko twa Jacob asutwawe na wo de won twa asubontin no na o ma de wo nyina twa na eka Jacob nko ara na obarima bi ne no betentam kodu adekye na obarima no hunu se ontumi no no oka na sini tokromu na Jacob John kushane tintam ahone no tintam no mu na obarima no kan se mame nko na ade rechi na Jacob bua se mirema wo nko dise wahira me na obarima no bisa no din udin disen na obua se Jacob na okan se oremfre udin Jacob bio na obefre no Israel efiri se woni onyankopon ne nipa akon ewatum na Jacob bisa no se mesre wo hire me udin na wasi adenti na oribisa me din na obarima ne hira no wo ho na Jacob to ehodin pa na efiri se ose me ne onyankopon adi
ehunanimu enso mekra enyankwa na otwamu wo panel bra na owia epuenu na otogu so ne jonko a ehwanenu nti amen. I think the same aspect of this story, no, Hosea, so continue Hosea chapter 12, 3 to 4, 3 and 4, no. I think say that mimbisa wo sa story say no honhom no nie na ebesua afri ne asi ewo Jacob abrabumi. Yo, me da say mania Bismarck. Say senior yenyina yenim no esan say Jacob esisi ni nua pani na oje ni pani ni editi no e ba say obi dwane akọ ne wo fa Laban ho na after so we di mfie kakra e wo ho no na senior na asetena so no e kọ na enko yie no onyankopon ankasa e ka kire Jacob say on sign echi enko Bethel and no Jacob ebo ana mo se oko na enumu no na akakra wadu bibi osoko na o ten kra se ni nua iso ebehia no na Jacob ye nhihye e de amane de edi kan se won fan koma ni nua no se ode pata no esan se na ogidi se ni nua na bufuo enkofem na ni nyina achi no na ote se Esau eda so eben no kura mema 400 na so hwe ono Jacob ene ne renom enai ene ne mofran 11 den obetumi eno nti no na ne oso ya ne se opekwan bi so a obebo ne na busua ho ban nanso osan bepe bambo emu ye den ese ne ono wo no na ho asem na yakan ewo Genesis 32 yi ne Jacob ye ne se esu bi ada ho efe no Jacob utwae na chese nyesu kase bia utwae na utwae no ukan story no tu story na se insufufo kitu ebisa wo ho esa ma mo trae ne se hono de ne yire no ode ma ne twa Jacob no onu twa ko akire na afi ekoba asa anajo sun no mu no onipa bi ba ho na saa onipa no Jacob hu no because say yesun mu na ekoba ne say esanse na ehu bi ahye no na wansusu se bebi ono na akotete no obi fifo be ba ho no obona dwumu po say saa nipa yi obekura no mu ana so obekwan bi so adi ne sunkunim na so ontumi ndi ne sunkunim kura na obekura no mu akosi say adekye be kye no wehu nipa sokoro na eno no na adesua no ema yete ase se Jacob on hu modin ekura si nipa yi mu ne preso na de ebe kye no na saa nipa yi the verse is a man obi anim nipa kro no ka che Jacob say enchi ade ebe kye nti jame na yi nyina nim say ko wie say saa nipa yi ema Jacob ni jonku hwane ye na osan hira no mum na etimopo pa Jacob ediye saa de enen adesua efafi mu say wo hwe enkomodi na Jacob ene nipa ni die na utumi sa fi na Jacob ehu ese nipa afemu no emwa bia ni homa no na ni nti no emra so dane ne hu nyina ama Nyankopon na so dane ne hu ama Nyankopon ase Nyankopon anim adom se Nyankopon hira na de a na Jacob kai pa check Nyankopon ne se nyame afemenu me ho God can only bless Jacob unless Jacob jitu say wafum. Jacob jitu say mroye bi wanafa. Jacob ejitu say senia otie no enso nyame ne tisi Nyankopon dan ne status. Na obofo no edi adanse anase nipa Jacob eni say edi ho adanse say eyampa wudi na ekura ona nye dipa. Na so wonya hu se otibia wo mu ne nya tibia pade a ene ebesesa wodi no and the deep spiritual significance wo ha ne ye say sa enkita wodi a Jacob ene sa nipa yi enya aye no eye akonye picture bi ebiema hu se
na fe Jacob edumre bi so a ono aten ka say from ono human point of view na say from based on no say nipa sunu de ontumi nya hwe say Nyankopon na taboa no na kakra mesan de aka ono ma wie sa chefan ni say adesua yi ma yehu pefe say adwen bi a nipa bi a church say ye Nyankopon no te soro na de sisi wa asase na mfa no ho no enye encheche pa because ye Nyankopon no hu te bia Jacob mu no Bible ni say obi fesu nipa bi ne sane ye ben Jacob more or less obehye ni nkran ma ni hu say onye as hopeless said your tear nipa kro no adesua nyina akotwa wi ani enye hu say say osuru nipa bi impossible ye Nyankopon nti se ncheche bi wo ho say Nyankopon de wabɔ asase ato na de efa so asase bi emfa no na enye no kure Jacob example no ma ye hu say God is interested in what they call asase so na de to so mienu no say Jacob samre kire enu hu ana afi wanya na se mienu mienu na so no sade so bi wo mu a ye nya enu hu ewo ye bone ni asetene ya brabo bi a ye bo mu a eni da so ho se nyame de che sa no de be che yen so yo elder ene medase pa se wa cheche musa ama me great yen to aso na yen hwe afede brothers no committee se ne abusiafo ye hwe no nam se Jacob ani no krent ne ede ne kopie Laban ho ma ehon nsam ye hu no last week ntimraso wasan ba na ono obofo no ebenya asan kitahudie ne se ne elder Jafet acheche ye mu no se no emraso se okwakuhia ne brother na wo deceive na se wamfa no kre ani no wani no kre amma no okuhia no yenhwe ne esi wo honom na mema sister age enkasa ho ewo Genesis chapter 33 verse 1 to 10 no Penny Hansen say why krado okay nti Genesis eti aduasam yensa gemu ba kon ekọ no na Jacob ma nani so hunu na hwe Esau ba na merima hanan ka ne ho na oche ne ma mu ma Leah ne Rachel ne mawa benu no na ode mawa no ne woma di anim na Leah ne ma di ho na Rachel ne Joseph di akire na ono ade osini di won anim na obo ne mu ase ko fam mprenson dikosi se oduru ni nua nchen na Esau tu mirika bihia no ye no atu na ode ni trito ne kon ho na ofe na no na usui na oma na ni so hunu ma no ne womma no na oka se hwanom ni yinum a oka wo hui na o se eye ma Onyankopon de adom wakoa na mawa no kwipini won ne womma na obubo wo mu ase na Leah nso ne mma kwipini bobo wo mu ase na akire no Joseph ne Rahel kwipini bobo wo mu ase na oka se edom a mihia won yi ase ne sen na o se sede ebeye na menye miwura anim menya miwura anim adom na Esau ka se de me wodoso na minua na wadie entina homaw verse 10 na Jacob say Davida misraw se menya wanim adom a gemaye yede a ewo me nsam yi na wanim a mahunu yi te se de obi hunu Nyankopon anim efiri se wani asome amen amen great entino sister age ya hu sane okuhia ni nua no na soldiers for wo no hwe konkoban children no di kan di omudi kan say owo bi ba omuni kan wu ena oba na odo no pa na ode no call last say na ebe ya ono de omdrom ho no ape ba bi afa it was strategic it was tactical great yanhwe meet na Jacob a committee your friends say Esau no ne say Esau so forgiveness no adusua ben na ye fa free ha say
Me that's Bismarck. Yeah, to also feel baby I just for this now. See from panel nature say radiant in the face of God. Until I don't hear radiant share we or caucus shining. No more titty best and fish a bed dune to try check. Yeah. And in the puppy breed bomb canning. To send I know canning one but to say I just say be we and conquer. Yes. And to send wash no. Maybe I mean the Bible and candy or per se be based a bedroom is now and baby which is any Bible. Yes, right. But na addition me for friends so say hu no oboni mo asem brand sun ko ka say miwura no no ka say makoa. Yeah. Enti we say we go back to Genesis 22 now sister brand and papa ehira omo no o ka say amanyi na besom no enti we say ehira ne papa di na da ko je no say Daniel ni e de amane nua iso enti o mane hu say ampa benunu onje na ye de bebrebe o de man on se na kan verse 10 o si o menyo on madum dia ene fa o siti se ne wenhu nya because siti se ne no kana nyame nkuto no betim ne ne boni acha se wajai mu ama no ne nyu no so hu se waye ne boni nti waji atum no de ne hu na pese o jitum se ampa o de acha nti o se fa sa ne ma na kire se ampa o de acha me na wani ma mehu ni de ati se ne amehu awrade o se sometimes o ye obi boni a o hu ne ba na ya ma hyew isa enti o pese hu se o de acha na sa stress ni ta nyama ni nyina free ho enti o se o hye sa Hebrew word no se attach na kire se eni so ye be hu sa o ko Leviticus 22 be hu o ko Amos 5 so be hu enti sa verb no you see any trace ampa onyame ni so no ni nwane so ani aso no no de ache no enti me ade sia me se free hane se wa ye obi boni nya no hu na ka no fa ncho unso obi aye oboni so obi na no beka fache because Matthew Mbaka says ye de ye afofo boni choma onyakopon se de beche ti se ne Jacob titum opa ne nwa chona ne nwa so nya ahun oje na hunu ni tum no sa na yenso eyese yenyama yehu senka yeyesa enka fie asoyimu ni wetimi wakamini na nke to betwa na asundwe aba because obi a waji ni shaya yenim send a story na ba besi enka hunu ni enka eya tentam enka nya asem kiton so se onyankopon ajuju na komanti odini ni konto ni titu na ba esun na no instead of ntokwa no timi gidi ye pa se Jacob dinka no nyamintam yeye no amasaje ni yeye enti yebekọ akosre ye nnuade but yensre ye ne nyamintam se nyamisiesie wakwan bibia ni wani pa beba because obi ani jonku mebu kan sa mema na ni nnuade ban but there was no way but so nyami woman there's always a way. Thank you me da se pa sister ge waya de me da se nyami nshraw openi with that story no said sister ge kan no yes ready ache but you can see say me question maybe some when I read this and say was Jacob just being strategic and I say no you na ifrakumam because obi ayo bone why you obi bone na wo dey eche initially no the question crown say it saw the 400 men neighbor ekire say no oba okun na what is Jacob oba enti no ni nua na waye ne bone no media sojafo ahenan e bihia no edie ne ma no ekosi ya fedie bibia change yesa ejidi se ne bible no kan no otogu ne na so no ye ne mobo but what Jacob kwan of fast so no it was more strategic I say me ye calculated effort be e de aye me bisa say ye bibia ye betimi esua bibia free mu so edu ba bia ye se o nyame o aye ne bone na o ye bone a na waka wo bone but sometimes you know the way you see your amends, you know, and yet detailed enough. That's right. I say, obi kura to me, I was in my own body. Was in my own body. I feel them a poet on water one. I feel yes, I'm a poet. I was in my own body. But I had no Jacob who say no crepe and why bony. And previous lesson no actually say he has had encounter with God. All kono share nyame wo better. Okodru ye no so after 14 years. Enso nyame say yi ne ho kire ne say sorry ko go. Enti na woni nyame nya encounter. Enti wo ba no odi ahunu a na eye very
very deep na no dey ba adofo no yeti we ye be fom nipa problem na nya fom a ye be fom because ye nipa ye fom no beba but me ye no akire ebi kura wakopa che we wie wo kura na be san de akone nam say me de ma pa ne chew o se on tiase a we de se manya kan wie ahunu na Jacob de ba na ye deep enti o de a chede kura di kan eso o se menye o se da bi se wa anye a na akoye te se chena we a cheme no mfa nche nti eso nso de amemrefe anase oje e kire se eya idu ba bi a yehu ye boni ayaye na won so bi ye oboni a it doesn't matter so the 400 men and e ko hie nipa no se nyame ka wakoma na se nipa na ni hu se media fa chemia misre ya yen so yen fa che se ne eso nso na great yo me damwase yan hwe and strangely enough no story bi e betwa mu as Jacob abusiamu nsam no dosin ye hwe de to ne baba dana se ne wo kan Genesis chapter 34 na esitie na ne baba ba dana na onilia na ewo sa abofra yi se ne abasam no esitie no epie kakra dakro epie kakra abra Jacob akosettle wo na peacefully na o hwe se ne o tutu na brabo abofra no epie kakra na sene abasam nti no sechem na oye chief oye hene ewo sa region honom no hama abasachem ekorepu dana sa asem we no in fact dana nuanom no ombo anjoso no kwasem ni se achew pe baaye ene odo a sechem nya se obeware dana odi ba fie ebe ka ye ma di hu abobu na ni nyina nka asettle no emrante yi sa fa akire eko kum emo nkofo yi nyina ewo mantem honum nyina ma afi de na Jacob hu se ba bia wote na afi de oni asumdwe biom because ne ma no akwakoye ne ni kwanse eye abusia for story no kan Genesis chapter 34 obehu se ne Europe Diana ne nyina Eda Hansen sa asem we no ye be kire mu sen na afi bibi wo ha ye bitimi asua me da say em say what must a summary in the story into a transition anka se say no se nka obehwe pa anka Jacob nwato no anka Jacob ni problem bia bi se say o se okosisi ne ntoma dan wukuru no kura sechem anim na they were settled in omumwa no omo ade nyina didi kama ela nkrofo no so e wo sechem ho no omo ne omo tena yi then there was a dramatic turn Sechem no ankasa ni din da kuro no so yes na oye the prince of the town for me name what happened because narration no enye clear but o say of Fred Dina e de no ekọ ne ntuma dan nanso no oye no basa that is o repu no at this point you say Dina no a young lady Leah and man no ba kono no first of all adwen ana etachira e ma sechem eye ne oyeye no wrong it is a condemning act say it doesn't matter say akra no ne no koye enada udada no ne ade nyina but the fact so ka say oyeye ne basa na ontimi kura nante e kire say it could be say na one struggle enya de a wo pene so say one ne beda but oyeye nanso e kire so na asenya tan ne biemu so say na sechem edo Dina na obi a wo do no ube repu no so this is something of contradiction obon some kwan of aso a odi nipa enante ne bi no last James chapter 1 verses 12 kono o se ma obi eto temptation and aso hwe mu a ma nkase nyame ne so no hwe na wonyame wonfa evil enso nipa nhwe na mum se akono nyensen a ewo bone bone nyensen a ewo owo enti what was happening there no say ne na offer no odo no na yakono bone because obi a wodo no o say odo no pass and your kind no nanka the next step na oye no a oba Jacob obeka no so yes our first step nka ne yeto wo no nka nto wo but odi kan ye the sinful act no na so wie ye no Bible no say sechem na onye Abraham asini
onim Abraham Yankopon no. Yeah. He made amends. Yeah. Or ye not been saying yen sisa yen dempo manu me ho mahu se ne me ye nye na mmomu no akwara no me pe no me ware no nti afei de instance nko ye ne first no ne wanye ne first no wa second obehu Jacob ena wo behu Jacob no nso Jacob tie no wanka hwe a ne ma no wo nwura mu no wo mu ba ya beti ya pe then they instead say omo ye Abraham Nyankopon bisa asefo no won mbomu na won ntimi amfa bone anche. Now you can see the line of deceit na ewo omo lineage no mu no afi omo devise a plan say na bribia na Jacob o devise a plan e di wini ne opese wo ye no na ma no Levi ene is it Reuben Reuben and Levi e kabo mu e devise the same plan and ye kwan be na ye be fa so nkrofu ye benye omo tu omo ka ye fa na ada ye nko kan kire omo say obi ntwetweti a ontumi nware ye ma because omo the request go say mo mama no ye pese ye ware omo na mo so mo mfa ye mama yes the same problem wa Abraham one penti a okoware Rebecca efrifie no the same request ni bi na eba wo ha but isa nsa na nkrofo we no wo adwenbo ni bi nti no omo pene so na mbom no to the extent say you become kwetia knowing say 3 days later untimi ntu America and dan Levi any Reuben ekokum mo yeah now adia ewo ho ema yen ni say story we no a lot of is pregnant with a lot of lessons ni edi kan ni say adofo no say obi ye wade a enye na wo mpa se kire no ka kire nipa no don't also devise another means ya na da kwan bi a odi benye nipa no wa bra na dwen mu no o feel say one wa benya reconciliation senka eso eba no tama Jacob koshia eso no se na Jacob eso pa nka obeka say o maji atum bedi manim so ka say o ma Jacob e bedi nanim akade no betimi aye ne nko 400 betimi ato ahye no so omo so epun omo but eso de no ogitum but what about we mo omo nana eye Abraham Isaac no womo antimi amfa bone anche yeah bone no omo amfa anche no so kra no a de omo apam no ho nsankyerene sa ene timi daadaaye apam a Onyankopon ne Israel pam ye Abraham pam ye se yentwetwetia na nye Nyankopon apam ho nsankyerene no sa mumetwetwetia eno na odi nya omo oni di bone sa e kire se sometimes we can use a good thing to do bad things. Sometimes you hide wo asafunachi edi din semone sa oni wo ya de o ye nyina ye SDF o ye nyina say Christopher na ye obuan so na wo ku no when you hide behind a permanent sanctuary edi di bone so ne omudi ye na onyamichi eti Jacob ekasai Jacob say adan na mo ye ade sei mo be man krufuo yi abehame itiema Yakopon ka kire ne sesan tu na kobete wo ni nyina kire yen say adofo no yati wiase nipa be yen bone emre ma yen say obi aye bone na ye de bone betua ne ka but ne ya ohwehwe we ho say ye de papa ke betua bone ka se ne Roman fo mo man ka kire yen eti asemesi wo ha ye lesson kire yen say Jacob fie no na wo ha mpa hoda nanso I want some say nyame nso ampa se oni omo be kasa so after ne ombe ye bia no se na nyame ayi ne ho akire omo na wakasa onyame do no that is how it works sa na oyema ye nyina so eti ye hwehwe no na ye ne onyame nante okay yo me da say Penny Hansen ye nto aso na ye nhwe ne eto aso se wo hwe Genesis chapter 34 verse 30 na en kan ni na afi ye mehwe 35 1 to 4 no na afi 15 no and afi me hwe adusian so a ewo ho ema in terms of ye kasi true worshiper say na etie enti ye nhwe Genesis 34:30 ase na Jacob kachre Simeon ni Lewi se mo hame ama me ho abon won a wote asase yiso kene naifo ni peresifo na medie me ya asafo amisoyi obebobo won ano aba meso abekome na wasai me ni mefie amen amen number 20 enti twa kan 31 no so na fe ye nko 35 oh 31 so say na wasi
Now I say, onye yen nuaba say ojomanfo ana. 35 1 to 4 or say na onyankopon ka kire Jacob say sorry ko better kwatina ho na si aforibochi a wo ho ma onyankopon a wo yiu ne ho kire wo eda uridwane afri wonua eso enim no na Jacob ka kire ne fiefo ne won a wo ka ne ho nyina se montoto anyame ananafo a ewo mumunungo na mondware mo ho na monsakira montade na moma yen sorry nko better na minkosi aforibochi a wo ho mema onyankopon a mahohia da otie mi na odi mechiri wo ekwan a miracle numu no na odi won anyame ananafo a wo won ensam nyina ne won asumu nka ma Jacob na odi sie dupon bia ewo Shechem ho no ase amen. Amen. Great. Eda, ye show 5 4 no. Okay. Ye hwe osum papa na se osum a edimu. Hwe de Jacob ye niam ade a ne ma no kofa bre no. Ohawa omde na ekomu ene Nyankopon instruction de amana se on sign enko betel na ono nso de oye yi. Se ka osum edimu a de na we e kire yen efa. Yo, Inyamida Sinemida, Minianum Akaso contribution. Osuma a word Genesis 35, no, a addition, Kessia MIA. A addition, Kessia MIA say, Ansana or Suman Casano, a baby payano. Na me na make osumano. Ma pame who a debia a bear coincidie. Emma Osumano. That's right. And when say, Mimmin de beer do not me bar, sorry. I will say me make sure say, Bibia a bear coincidie ever Osuna maybe Sumano. Ma make sure say few and a quine benso, a quine means any bonica. Okay. Na me say bonife free. Interesting, say. Nyankopon ekachire Jacob's uncle Bethel because okache say on feel Laban hono okache so uncle Bethel Jacob no be born sisi e wo Shechem Oh yeah. Now after they say Nyankopon say akache say Bethel na say ko but it interesting so say ebiom say afi Jacob here say all be ko no mumu no all be ko Bethel no kai say no. There is something a barrier between me and Nyankopon. Yes. Na ade krono ni say abosuma nyame fufuro bi wo yentem. Nti say ni nyina agu. I don't know whether na Jacob nim. Na na so nim. But ushe text ni dia na je say onim say anyame fufuro bi abosuma bi. Okotina Laban ho no. Bia ne mano na yenu bisua ye no anye say rich nkwa na afebie eno nti no verse 4 ne say na wo nyina de den wabusum nyina bre Jacob. Yes. And which was a very strange development. Yeah. Say Jacob onu sum Israel Nyankopon no say ni fie bosuma Jehoafa so but in shira so nyame ne da na say at this point in time, ni fearful they all handed all the foreign gods. Yeah. Answer, who to me a power bonina. Na Sabbath school no, I is an ekan bibi. Nature say, my who say, after Israel bushing phone Jacob a fear bushing enya say, and Brass will say, we know. Yes. Now, the kindness of say, me kind of propose say, the process of repentance consists in more than a physical move from one place to another or a move from one church to another. Most important, it is that which we seek by God's grace to purge the idolatry in our hearts, regardless of where we live, because we can make idols out of just about anything. Enuhu enye se mi fi ena me se me jaya asolu we kwa asolu we anase e bia ena se me tu afi
in London because now Manchester because some say bibi cost war London and boy mama nyame so no nia wakume mu no yes we hu say enkoye na wo sufre onyankopon na onyankopon na domuntin ode be chew no wapara hu nyina na no na Jacob ye eno na verse 4 no ma hu say Jacob fifo nyina so ye eno tie ma Jacob enya adom e onyankopon anim Nyakopon shira no Sabbath school no the last sentence no me dey say me can hono say this personal note resonates again when God reminds Jacob of his name Israel. Okay. With the double promise that this blessing implies. No say Jacob's blessing first means fruitfulness, the transmission of the Messiah seed and the generation of many nations. That's right. The second, it points to the promised land. That's right. Jacob no hunafi say ne Nyankopon ahihye pa say be yenhirama no no. I say obedore no na fi na bie kwan ama. Yes. Na fi na Jacob ase adore. Na the sign to so mienu say bosha na ne Nyankopon de ahye ne Jacob Abraham say asa Canaan asa be ye wodi no. Na fi akonya bie asan be say obetumi claim. Yeah. Say na bone no e sisa nhira we kwan. Nenso oka ne bone na onya no no yi abosomfo ne adefofo bia ebesi no kwan fi ho no sa nhira we ba ho sa aso na me no mienu menim nia abeye nyame bi wo yabrabo mu Yes. a esi nhira ho kwan sanka yetenase asese ayes evaluation say na Jacob ye evaluation no hu say abosomfo bia be fra na busua mu na ya ha no a ebia yeso yebenya efa ahodie Yes. ebia yeso yebenya nhira ebia yeso yebenya boshe bia Nyankopon de ahye yen Yeah. me mpa ebone say yen yeso yebenya self evaluation no na ma yen kunim difo Nyankopon ne madom yo me da se da waya de pa abusiafo yegusuara ye hye Israel abakosem no ababesi Jacob so ono nso na brabo a obo na fe adusua yebetimi asua afrimu Jacob afri Laban enchen afe one Onyankopon bofo ababeshia afe one ninua Esau nso akwa akohia ama sambre yi odo abo odomu na afe na wakosetel nso ode asumdwe nanso ne baba erupu no ninua no mo abo anjoso esa de ohaw ebre Jacob ma Onyankopon kasa de onfiri babia ote no ensanko Bethel ehonomo na okono na se obesom Nyankopon yie na adimu a na wose abosonsom a na ehye ne fie honomo nyina na wose omo yifri ehore na eda acheche mu de ben na ye bosom a wonso emma wonyamesom endimu uyifri ho a ebema nhira bi a enu nti ablock no ebesan aba ye toaso na fe ye de yedusua na aba na wiye ye nhwe de kop ne yire Rachel no afidi owu ono nso na mra so se okọ ye nhwe se ne no nso abasam no esitie na ye nhwe de na ebesimi asua afrimu ewo Genesis chapter 35 15 to 22 so Penny Hansen why krado akan eno my Genesis chapter 35 15 to 22 ye nhwe okay I'll say na yiko frɛ de onim Nyankopon kasa ye ho Bethel na otutu free Bethel koy aka kwantie bi na waduru Efrat no awo ka Rachel na awo no dene no na wo mu ye den no awogefo no ka kire no se nsuro na ye nso obewo obaberima na ne kra efiri ni mu na oye awuo no oto ni din Benoni asie ne mama ni hunu muba na nejade ofre no Benjamin asie ne ahotoba na Rahel wuye na usie no Efrata ene Bethlehem no kwan nchen na Jacob si ne da sudum ene Rahel da sudum di besine na Israel tutukosi ne ntomadan wo Edel abantenten akiri no ho a na eba se Israel te asase no so no Ruben ni neja aba wa yere Bilha kodai
na Israel tie Stake yen hwe sene ye hu sene akenkansam no esiko ye afede ye hu se Jacob ne how no we free ho na we aba ne ye Rachel awu ne ba akwa ne ono ankasa ne sabe ne kanchema akoda ye die ni yesua afri ha sei na die na afi eto Jacob ye bewie ne sei Besi makamidasi ya twaso no wasi Rachel wo na okase wo free better na ncha na niama kase miansa besi na brabo ya wo ne ba Benjamin yes Rachel wo ne ba ne concubine so akoda niama miansa at the same time and wasi Rachel na wo mu no eye din no midwife no share ne boss monstro o se asem no ka cho de to Genesis 15:1 so nyakopon sa ka asem na echere Abraham it's something ayat say come share bi na and midwife no so e dey share Rachel about that brand so se obe wato ni ba ni se ben oni mama ni hunu mu ba Jacob si o de bi da media yes be ya hotoba na asem nsa ni fa so ba yes and we say despite nyama na esin na Jacob da so bo ahotoso e won Nyankopon mu yeah na disane ka say ne ba ni yes not you nti wan ka hwe enko no ampa we ko fa ni nka enye easy yes but o se oti enso wan ka ho hwe e disame ya hu say e bi edu sambre na ne ahotoso e won Nyankopon mu no akwenim because sometimes yan kwapo bi o because asumesi pa na wa ni bibia wan ka say sa hu nyame a eniema nka e bia hu nim nyame obidi ye wa obeye no you behave otherwise yes enti wan ka hwe enya se wanti enti ya be hu nyame sometimes obi betimi ayi ade e be hye ye hu nyame papa betimi aka say we jimi papa so meti aye we say wan ka hwe when any pa ka say ajo na che say hu nyame even though no ote no wan ka hwe okoti bibi wo pictures and prophets and person me kind baby kakra na me de ewie ho no see. Yet Jacob's history is an assurance that God will not cast those who have been betrayed into sin, but who have returned unto him with true repentance. Because of the two who say we ye basis no bonsam oba be ye obema ya ha mo ye din obema ye hu say wo ya bone for Yakobon to me fa obone ncho but ye de hu to nyame so a bibia ni ho nyame ontumi ye enti ha no de hye nkran say wo mu say Jacob nasem na nya ne ya papa enso baby yakodu biase san ba nyame ho ne de hu to ni so ne ye nu ye hu pa Yakobon di be che say it was by self-surrender and confiding faith that Jacob gained what he had failed to gain by conflict in his own strength. yes Ya nkasa ya ho din se ka se de beye bibia enkosi hwe ba onyame ba mu no na ye din manipa no e beye easy cry. God thus taught his servant that divine power and grace alone could give him the blessing he craved. yes Sometimes ababa nyama bebre wo aye fungusisa by senior nyame ahira no myself want to say no any bible ya na ya ka but o say bra oja ni homa nyame no na odi na ho odin de sisisem ni apoba pe wo wiasem na nkosi ni hwe no nyame bam no bibia toye inti nyame de hye nyina hu nkra ni say no matter what we have done where we have been nyame ani anson say jai ye ho ahunu pemu a oya krado say odi beche na de wa hye bo ya brabom odi amai si en san ka wasasi sumpa bo she bi se obeba be fa yakosro to nyame hu ye mobo na ye nya ye pemu man e wona dum ti amen amen yo meda wase pa na abusian form so meda mwase meda mo a mo hwe ye nso ase onyankopon enhira mo se mo de mo afidie e de ato hase Jacob adisua no na yesua bepem sam mreyi next week de no afidie be shift kakra afri Jacob so otiase ohun ye de nanso nyankopon bohye no na mobi so na ebeba enti ne ma no baako so mbeka ya Rachel ebewo ne ba odi kan Rachel be di kan Joseph last one no na owo na oka ba bi no enti na bakosom no eba ba gina
Joseph so na fi yahwe Joseph nso ono nso eba mu no ne ebe ye da sende decide sia no ebe bremo onyankopon enhira wo bia wo biara no kata wani na mema da Jafet enhira so kra emaye enyankopon ya da wasibio se wona ma de sua yi so ama ye hu se se de ho to so a akwansidie nyinaa mu no obema na awie kunimdi amaye amen Jacob ehu eso ebo no hu so dane no hu ma no di kunima no yes okodu Shekem ne to no na abroni pa adwene ti ase so na so dane no hu ma no di kunima no amen osam bedu Bethel de to no so no na edi na so ni nya wo se jane ni pe ma no di kunima no emane hu yo ma ye nyina ye hu se ya bra bomu asitena mu nyina no ne ya o se nyina se gya ye pe mu ma wo esense wo na wonim ne ye maye mempai bo enedue ni se ma ye nyina ye nya ntiase kese e wo sa desua yi mu amen na sa bra bomu ye den se den ara ye nya hotoso wo Nyankopɔn mu se wonim ye beye e maye na obema na wie nkunimdie o ma na wie ye nimgu ase da cheye den na boaye kosu shira yen aye tie nya ye hwe ne aye di sa dwumadie e wo sa kwan so na siesie ye nso e ma o ma ye to so mienu a enche na bebe mu e wo wadom amen amen